3-3 Banja Luka. A sa brojem 12 Marko Šivalić. Izvolite, gospodo. Sjajna vremena za Borisa Sikirića, 14-2-9-5. Takmiče sa brojem 12 Mirko Šibalić, 16-406. Znači voditi u klasi 16. Nastavi se kvalifikacije sa brojem 30 Ljubomir Grujić. Koji vozi opet Volski, opet se, 1.6 turbo. A pored njega sa brojem 29 Vukašin Medić. Ljubomir Grujić na Opel Corsi 15-6-7-6. Vukašin Medić je imao bolje vreme 14-8-3-2. Idemo dalje, broj 33 Zoran Marković. Vozi Opel Vectru 2000 kubika, 300 konjskih snaga. Vozi za Opel Klub Srbiju, Motorworks. 21 je Zoran Blažević, koji vozi Porsche Carrera. Porsche Carrera 911. 3.6 Zoran Blažević i Silo Porcheu. Sjajno vreme za Zorana Blaževića u Porcheu, 12.552. Zoran Marković 15.802. Idemo dalje, broj 35 Marko Matić. Broj 31 Milan Delić. Obojice Matičara su dobro krenuli, vidite nije upaljeno crveno svetlo. Milan Delić 15-5-5-1, vrlo izjednačeno. Dok je Marko Matić imao 15-5-4-3. Razlika je bila samo 1/10 sekunde, ali obratite pažnju na te podatke. Ovo su kvalifikacije. Trke nas tek očekuju kada budemo na osnovu ovih vremena napravili i takmičarske parove za svih 6 klasa. Peđe Urošević sa brojem 67. Sa brojem 68 Duško Pušanja. Idemo dalje, broj 51 Ivan Vujaković. Sa brojem 47 Mladen Šemiz.